Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Buli muntu bw'aba asemberera kaseera ak'okufa ng'obulamu alibona buli kujja. Ebiseera ebisinga wabaawo okulaama. Era omuntu alaama mu bintu by'alaama alaama ekintu ekikaasinze okuba ekyebbeeyi mu bulamu bwe. Fallazi yuswi bi aghla shay'in fi hayatihi. Abatera okulaama buli alaama alingira mu bintu by'alina yalaama ekikaasinze okuba ekyebbeeyi. Tulina ekyokubonera ku kya Mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mu bigambo bye ebyasembayo ng'alaamira abantu be umma, yali yena n'ekiraamo bw'amala okubona obulamu bugiire okufa kusembeire. Nabi sallallahu alayhi wasallam min akhiri kalamihi, mu bigambo bye ebyasembayo akoba as-salata wama malakat aymanukum. Mu bigambo bye yatulaamira nabyo yatulaamira sala. Yakoba salata fahadha uslubu ighra. Uslubu eyo kulagira oba kukubiriza omuntu gw'oli kwogera naye okubanga yeegema ku nsonga eyo y'oli kola ki? Y'oli kubanga oyogera. Nabi sallallahu alayhi wasallam uslubu gye yakoleza nti mwegeme ku swala, mwegeme ku swala, mwegeme ku swala. Ekyo kyalaga nti mu bulamu obw'omusiraamu yena eswala nkulu ino mu bulamu bwo. Wallahi mu ddiini y'obusiraamu ki kyoyida okubanga weeyagala nakyo mu busiraamu? Eswala bw'enaabanga ekukalubiire. Ampuliriza omulungi, ekiramiro kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bintu byali bingi, wabula yatulaamira eswala tugyegemeku, tugisaale, tugitereeze olw'okuba nti nkulu ino fi hayati kulli muslim. So min baini al-awamiri kulliha, mu biragiro byona byona Nabbi sallallahu alayhi wasallama ikhtara as-sala, yalonda mu swala kibe ekiraamo kye ekijja okusembayo eri abantu be umma ye. Yatulagira, yatukubiriza okubanga twegema ku swala. Ensonga ey'okubiri wama malakat aymanukum, n'okubanga tufeino ku bantu betutwala mu maka gaife. Ebiraamiro ebyo ebibiri musiraamu ampuliriza nkukubiriza nabyo okubanga weegema ku swala n'okufaayo ino okulongoosa eri abantu b'okulembera waka, omuli abakazi, omuli abaana, longoosa gye bali mu mbeera yona yona, mu kubanga obabeera ku mu mbeera daabwe edda duniya n'okubabeera ku mu mbeera daabwe edda akhira. Ku anfusakum wa ahlikum naara, mwe beene mwetangire, mutangire n'abantu baimwe okubanga mwingira omuliro. Nga bw'ofa ku bantu bo ku nsonga edda duniya mu kubagulira emmere naki Nabi sallallahu alayhi wasallam yakukubiriza okubanga obafiira ku irala ebya duniya n'ebya akhira okubanga obifaako ino. Neyanziza ino mwebali kumpuliriza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa ahsanallahu ilaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.